Ndi musiaisya mwendwa ni twaduka kwa lama imatana mukane na mukethia ingi tukunikile ithangu ya The Daily Nation ne ithangu ya The Standard tamilile na udhiu we ithangu ya The Daily Nation waandikitwe Kenya Golden Stars konga the Berlin marathon na ndi mwovo makonetie asembi undu methiwe makiyo cia mithinzio kivethukanio itina mathau ma kusemba mabo wangi methanguni mabo makonetie ulusani indi ni makonetie anyanyae mamundula we obado ni kwituka kana ni bethiwe bayawa 500 million kana property yanene na mbesa isu mabo wangi maneganitwe ithanguni yenu mabo makonetie mundu mwe ni CS pia etwa ex spy master na owner wa 10 billion etuika kana oyu andwasu onde ni maende ni kwikumbilwa ni mathina nthini wa ngusanisyo cia itheka mavuangi meithanguni mavu makonetie Fred Matiang'i na indi mease kana Matiang'i takes on Ruto as 2027 rivalry escalates ni mavu makonetie ongewa ya kiuteti ile mkonetie mundui Fred Matiang'i na indi athauki ni maandikitwe kana ni mona ni tu mabisa moba na kila mundu kona nwa indi Isemba yake bena mundu kwitwa Perez Jepchichir indi Isemba ni musembi na nukwatie muthinzio wake bena Beatrice Chebet wana kene musembi wa masemba mangili mana 5 na ngili 10 bena Faith Kipyegon na kene wa masemba ma 1500 meters bena Faith Jerotich na kene musembi wa steeplechase na masemba ma 3,000 meters pole peungu kwitwa Emmanuel Wanyonyi na keni musembi wa 800 meters na bena Lilian Odira wa 800 meters na inde usuni huo udio wethangu ya The Daily Nation tulike thanguni nayo ya The Standard movu ala manenganitwe kana manengetwe uito baani thangu mavu makonetie undu wa Kenya mesilite binda yumu nondu methitwe indi maikoba mbesa kuma kwi mitandao kana digital lenders nikenda makwate leu kana maileleo leu mesani abenda mavongi makone meitwa the costly swindle na inde mavo makonetie maudhuku miamwe alama eka waibi ndani ya the former president Uhuru Kenyatta na inde after President Ruto alika kwithiwa cancel ye na inde alama nengetwe wiyosu inde nimekwenda kwisa kuiwa ni serikali ningethandi kuelesya mauvo kwa ulikuto tuambie ithangu ya keli ya The Daily Nation ili no movo makonete yandikitwa topic from blessings to tears na indi faithful cons in multi-billion land deal na indi ni movo makonete itheka ila indi group mwe kana kaniso mwe indi wa wekuyanga likoni cia Ruiru na Kiambu indi wa kwatanie na watha shirika kana be kitheka kikendwa mambe ye kuibia kitheka kiu na indi ni maibe ye penando me kibathukano for example pa mundu kutwa Stephen Mbugwa esa kana auye kitheka cha 50 by 100 kana plot ya 50 by 100 mwaka ni wa 2018 na ameuye 2.5 million na indi tuika kana besa isu ya ndeni wa holdings kana account mwe kwitwa Ukombozi Holdings kalanga mwaka ni wa 2019 aka na 9 million home kana atumia mbesa yake ndini wa kithaka kiu akite atumia 9 million na aka musiumwe atumite loan imwe ya sako na indi etuka kana by December mwaka ni usu wa 2019 ni walikile mususu ni kwithiwa ni wathelile na indi kwetuka kana ibinda ni yekalile na ndwasu bena mabishop ele meukona nwa na storm isu Bishop Kariuki na Bishop Masinde kwitwa kana ando ingi ni malikile nthini wa mutego su wa kuwaitheka na inde baadaye on after kwa kanyumba sio na kwikala ni manesie kuka kuwa inde yu pala makite nyumba isu tikwo na inde pe mundu kwitwa Michael Kamau ni kwata nomwe wa asuma akite as it is painful nikiduki wo muno kwiwa kana pala wakite kitheka kila wakite musi wako ti chako na inde akasia kindu kila kimekite wo mwingi ni kana makengiwe ni men of God memeta men of God awala mesi piu ona tuyambeya kuwaitheka ya isio kana ni makesa kuko kubetangwa na inde asia most of us kana amwe maitu ni twaikiye muno ni kwithiwa andwasu metawa kana memosa ta spiritual leaders na you inde menthi ni wa thina munene nundu kutuika kumakite nyumba isu
tiko kana kitheka kiu ticho na indi ni matona kwisa kwikwa evictions ibindane yingi yukite twikilanilie thanguni ya katatu indi ni movo motwika kana movia wa kukita ulusani wa EACC nukwithukia action property ya 505 million ula kana kikonete associates ma obado kana andu maba kube ma obado na indi kitwika kana ibindane yukite kana nimanenganite ibinda na indi measa kana andu ana kana suspects ana ni moinde moko na kwithwa mbesi isu maitumie ibindane ya utongoi wa obado ulawai watongoi se county ya Migori na indi maovu asunu methile thanguni ya katatu ithanguni tukiranile thanguni ya kana naona maovu indi makonete state out delegations na indi manenganite maovu ma obinda yemwe President William Ruto ni wise student leader na indi tuika kana ibindane ya President Daniel Arap Moi kuya ibinda yemwe ni maenda meta students makaenda kutoa presentations ilasi atoya wa Cabernet Gardens kuya ilovi kwa Moi nende kuituka kana otondo yu President William Ruto with State House ungama kuyambe akinena na Kenya ibindane yemwe ni watongo ise students na ni weka nende kuituka kana maundu amwe wona mayekwa ibindane ya Moi we nwende na umeka yu nende thanguni yini yona nitie undu andu amwe indi mekayila ma okuchupa ya kana malikia ndini wa State House we mundu kwitwa Governor Philip Michel na indi kwituka 1944 no wambeye indi maundu makuthi kuya State House nibona nitwe andu mekibathukanio bena Jomo Kenyatta bena Daniel Arap Moi yani pathe yani tu kwa nundu asumbe maende ye no sumbika na indi twambililio bana bena Uhuru Kenyatta etukana niwe wa revive ye kindu kikitwa red carpet rituals na indi William Ruto na kelo na alikile kutukana ende na kuhost daily delegations ai rebrand kana isieta Tamoi style patronage na indi kutuka kana idhangu jeje CCTA Asla empowerment contemplated building a cathedral as in siona niti undu andu ame matumia State House kweka na kwabe mundu kwitwa Governor Philip Michel pongu kwitwa Jomo Kenyatta pongu Daniel Arap Moi pe binda ya Moi Kibaki be Uhuru Kenyatta na ende oyu Ruto kila wende kwika ndini wa State House tikila nilie thanguni ya thanda tu ni mwoma mkonete Fred Matiang'i na ende kwituka kana we no lele pressure siandwala menda umwe adeclare kana tangase political party yake na ende aye position kana aiweta yani ayosa mwana wa kwitha self driven candidate na inde we ainena aise kana pressure isu ni unwanted na asia age critic kana ndola momubwa ki uteti mafocus na ayasia kana maende na kuona nyakielelo cho na yasa kana President William Ruto's administration na utongo wa President William Ruto ni a culture of lies kana ni utongo yuwende na kuongozwa na ubungu mwingi na ende ainena aite kana mutheno mwene matulilwe muti nundu wa sindu mbingi ta kwithwa momba niye ndini hotel yumwe nikenda maplan kana maskim against Dr. Ruto ila wa deputy president na ende ebu aende na kuelesia na ende asewenda ka kutindie ku pressure awete undu wa political position kana party yake ethanguni oya thandatu ni mabo makonete UDA digital voting na ende ni kutwa iwe maundu ma usakwani digitally party ni kana chamani cha UDA nende David Athman Ndakwa nondu kwitwa Vincent Kipromo Chemitei alame na miaka 31 ni moinde maji ye kana ende mosie mianya ya kutuka candidate ndeni wa upcoming by election mundu kwitwa David Athman osie Malava constituency na ke Vincent Kiprono ni wangalikone sia Baringo County na indi kutuka kana masindie itina wa nominations ile inatoa iwe wa thandatu President William Ruto aitumia technology isu umetie ni fair and credible kusakuwa andwaso na indi bena voter details kutuka kana details ya ndola mana kuna kula nine kiawa ndini wa nomination gadget isu na kutuka kana kethiwa ndri
ndwi party kana ndwi member wa party isu ende na machine isu kana gadget isu ni na reject ya na ende pia ni na reject ya andu ala mekwika double voting na ende maovu asu me ithanguni ya thanthatu ithanguni ya monza ni mautandithia na ithanguni ya nyanya bio na maundu mautandithia ende bio na maovu makonetie andu kana Palestines ala mekuya Gaza kutoka kana lawmakers na human rights activists kana alama tete ya akisia mwene ndini makulile silikali elikelele na yona nya solidarity nundu wa kwithiwa bena Palestines ala maende na kuthinikia kuya ngalikoni sia Gaza nendi Dadaab kana muyumbe wa Dadaab itwa Farah Maalim Asia as a country we should not be silent. Tandhi ya Kenya telite kwithiwa atibindi siena kasa what is happening in Gaza kana kila kiende kuya Gaza must be condemned in the strongest terms possible. Kiutalite kuunga mwani kwithiwa kuituka kana andu nemalikile mambe ya usumbu andu Palestine ende no uthuku andu kwithiwa maithi niwo ndila yo tusise ithangu ya 11 bala ni katuni kaituka umundi ka ithangu ya The Daily Nation kasoletu asembi umwe asoletu mitendekeni na okite akwite medals na aendete pe ungeyu ibumbe wake ongamete bala andu manenge wa methinzio ongamete bau na anengetwe kamubuko okay twase no nikakunila kauke kitwe ngingo kwake na baadhi pala ula kumune ukumwikia ka kunila bangingo penda tukula tungi twili twandikitwe bonus remember bekamwe wende na ukolelwa ngingo na baadhi betu ngitwili twandikitwe bonus alafu no kwete medal ngalikweno I think ni gold ile ba ungi umita akwete silver na bongo ukuone kwa kuya ndekeni na ende ni maovo makonetie marathon kana sembi imandi ya Kenya ende ala meyo seye methinzio kuma na mathau makusemba tusite nayo thangu ya The Standard nini na utabia kana uthio wethangu ye ukonete undu wa Kenya methitwe maibo ya mbesa nthini wa digital platforms nikenda memandie liu kana make sure no maya nende bena costly swindle maovu asuma makonetie kana kabuni suku kwitwa BGM elainde ya nengiwe uya ibindane ya Uhuru na ende la President William Ruto na likile no na cancel ya enda isa kana GBM kana kambuni sutu ase no contractors pesi ndutane ya nesia kwa siasi wape na regulations ila mkambuni usu ndwa ute ya nesia na ende ando no manene ni kuthangi unengelelio movo tusongete na mbei thangu ni ya Kelly ni mabo makonete sha na ende kuituka healthcare stakeholders kana ene yanda muvea wa uima wa mwene ndi na uiti ni maende yena ukulia muno muveono kana mubangosu wa kuivia ndibi sia uiti wa sha mewita Ruto's SHA sponsorship approach na ende kuituka kana masibitali maku kana Rural Private Hospitals Association ngwatanio ya masibitali alameku nduani miasaka na national kana serikali nene na sia county government nisalita kwithiwa ikibia SHA kwa ndo alama ukwati munini kana the poor na indi the President William Ruto nukathi ya politicians na ndo mango ya uluka na philanthropist nundu wa kwithiwa maende na kusponsor vulnerable households kana misila mibini nikenda medie ni mama ibi ya SHA na ndebe na list of contributors kana pe ando ala the sponsors ala me humility na ndi kwasia ni me kwibia SHA esu pe na meto anonymous sponsor kala lamata na wetu esitwa yo maite kana makauma sia 900 million nikenda ma sponsor misila mbini na SHA pe na William Ruto aite weka mwasa 4.4 million pe na Jafeth Miriti 5.5 million pe na Naisula Lesuda aite weka akaumia 1.9 million na ndi ni manenga ni itoba mbinabe na Janet Chepkemboi pe na Felix War beta David Gikaria na indi kila mundu ona kimani chungwa weobo aite kana kama 3.4 million na bena Abdul Somad Sharif Ulani County ani governor wa aite kama 3.6 million na indi bena ndwangi ainge meithanguni yu briefly ekatu sise nonga likone ya Nairobi pena mundu kana kuituka kana andola mano waye ula city lawyer mundu kuitwa Matthew Chalo Mbobu na indi kuituka kana DCI boss Mohamed Amin
aite kanai tithe tio tutulie kidogo nuko iso ku unmask kanando kuona ni andwala mako niwe ndeni wa uwani wa city loyosu na indi kitendo kila chekikie September matuko kenda along Magadi Road na indi kutuka na mundu swadhu isasi mbingi muno na indi akwa atoyote ongali yake aumite uweani masani mako ituka tuyo nakuwa ilobi indi bena publishers alame kuya silikali kana mataite silikali 3 billion nundu wakwithiwa measia ni maasabise mabuku alama ilete kwithiwa makinengwa grade 9 na other levels mwaka huu ukiambia na mayai bwani silikali na ndi measia mae makwipa kana payment isu ya makwikwa maundu ma preparation ya rollout ya grade 10 textbooks ni tona kukuswa na itina nundu wakwithiwa meenda mbese isu nikenda mathukume undu violate na indi tiyo ngalikoni oseilobi indi bena Bishop Simon Kamomoe na indi tuka ni auxiliary bishop wa kanisa wa Catholic Diocese ya ilobi akulile pethiwe bena aki nundu wa kwithiwa nimekwenda muwo vanthi ya Kenya yende na indi anenie mbe wa muthenya wa International Day of Peace ula wikikiwe kana wotwaiwe muthenani wayo ayasekana ila tena social justice pethiwa bena makao maingi including andu mamwika kwithiwa my protest na indi makao maingi makethiwa maikusi wa vanthi ya Kenya nende gasaka na no thuku kwithiwa andu aingi vanthi ya Kenya mendita Sudan, Congo, Gaza, Palestine na kuya Ukraine mainde na kukunika muno ni kau ula wende na yasaka na kausu muno withitwe kana ukilite nundu wa kwithiwa aki ite uthukuma undu violate na indi ni wakulia aki yithiwe ikiatewa tuikilanilia ithanguni ya katatu indi ni mwovo makonetie musiumwe ula wende ni kwikumbilwa ni mathina muno nundu wa kwithiwa wende na ukulia andu mango ya ulau silikali na andu mama kwate kuoko nundu wa kwithiwa mwi wanyinya wo wikalite mochari kwa ibinda ya mnyai ina na inde mususu tukakuya ndeya ngalikoni cia Limuru na kuya wikula silikali na ndumango ya ule mama tethesie kuthika inyawo na inde kwituka na miaka 57 na ni anai single mother ena twana twele andu suma musemeasia ndana ina chalandu methi amena mbesa mbingi she owned very little na indi kwituka kana anekala nyumba cia ndaka otondo twisi andu maikala nyumba cia ndaka bethi ya byo na tumathina na indi masia ila wetiwe mate kila kindu kama jadi mate samba kama silia makatangi nyambiso matangi na ibila siake na mainenga na ata give yani thoa wako le chande ile bei ya usiku nikana matone kukwata mbesa at least mabike koya mochari nikenda metikilio tu kumya muyusu maende makauthike lakini nibaye melile na indi na kwa meita silikali matethesie ithango ndo ya katatu no mabamo konete a Judicial Service Commission na indi wituika kana no betangie graft allegations sa mundu kwitwa Captain Kungu Mwigai aendie kotini na indi asia kana majaji alama asila ikwani ya graft ondo na mone mailete kwithiwa machobwa na indi JSC indi ni yaise allegations ni betangie kuasa kana ndithiwa indi ili sila ikwani yu dango no yoya katatu ni mambo makonete makanisa ku ya Kilifi ya witwa kana Kilifi makanisa 11 ni mabingiwe nima kuma twase kuma last year bikao munde makanisa kaundini ya Kilifi ni mabingi nundu akwitha mateo comply na meyao na indi kutwika kana nita me usukumia the followers kwika kila kitailite mawasu no methila ithanguni ya katatu na yo thanguni ya kana indi ni mwaboni na kuelesia project imwe ila ya initiate kana yambewe ni consortium isu kwitwa GBM na yambeye December matuko 28 2022 bindane ya the former president Uhuru Kenyatta nende kutuka after evaluation public private partnership committee ni approve ye deal isu nende kutuka kana Ruto alona alikile nuna patange contractors na mea tita mailite kwithiwa ende makiendesia we usunu ndo kwitha na regulations mata meet nende ndaso ni momilile na masia meenda kwibwa ni silikale
movu asu numethila ithanguni ya kana ithanguni ya katano ni movu na utabia the tough times ila si utwikithia Kenya maboya kana metha maikoba mbesa ndini wa digital lenders ni kada makwate lewa kuya na ndi kutuka kana Kenya ndini wa muthina umwe makoba 433 million shillings ndi kutuka kana kindu kikana estambia yu ni you paint Kenya kwithiwa indi mena thina mwingi muno ona kau pena sindu bingi muno maithi ya koti bandi ya Kenya na indi maovu asume ithanguni ya hatano tukila nile ithanguni ya thandatu na indi ni maovu makonetie Mackenzie mundu Paul Mackenzie hendi gutwika kana ona gutwika maundu ma uwani ila Mackenzie wakengia andu kana Yesu ni ukite yase kana twikithite we John the Baptist a preacher gospel ya kana Yesu ni ukite nende gutwika kana matumia text messages na pia WhatsApp messages ona gutwika balaka ni sosu wakitwe maybe babeta watapaina thina wa network kidogo lakini ni mavuka ni matona kuendesia maundu tasuma ukenga Kenya makekala mateo ya maitwika niwe mekuthie tune na ndi nthini wa mauvo wasuma connect mundu Mackenzie pena misinformation imwe yaendeye niko twika kanai corona pa mailete conversation kana maonena alama endewe katika tiwa Pastor Paul Mackenzie na followers make masasi akanai corona undo yandikitwe na ningi kuelesia kwa nondo masasi undo the word corona yaandikitwe purely ni 666 na indi mayasa ni kana ni symbol kana ni wona ni wa the beast in the book of Revelation na indi nako ya kana atabasi andu ukewa wa kuthie tu na Yesu ni ukite na indi okwa kuve ithangu yini yikwite osa kalamu na ithangu wandike aitie ulo kuandika kana ulo kutwelesya ki eta Mathayo aitie the name corona yina 6 letters na indi museisia no so yina 6 letters si yambe is number 3 kana ni number itatu ndini wa alphabetical order ndo twasia 1 2 3 ABC ko si ya fall number 3 aya letter O is number 15 ni 15 R ni number 18 ndini wa alphabetical order na N ni number 14 while A is number 1 okwa kupetie ndo kabola yungo tabia bala ende yu Mackenzie wako ne ando ime yu corona ni 666 aya asasi ya C number C is number 3 in the alphabetical order O ni number 15 R ni number 18 N ni number 14 na A ni number 1 na asa ende yu Mathayo yu aiko nando amea it alleges that if you add 3 to 15 3 ela ya C wa miongela 15 na yongela 18 usiokengi uongele 18 na yongela 1 wikwata 666 asuni masabu mundu Mathayo nikenda bwithe no kuliwa kana no kukenga andu asuka na ende maikata totono ndawe no ya corona nondo yonania the beast na ende nibanenga netwe maundu maingi na ende pia no wasasi aka nai andu ala matonwa ndawesu mekalata zombies kana asiama yetha me normal uko kube asasi ya chanjo ni microchip like vaccine isu andu matona ya corona ni microchip ile kuikiwa na nengi no twewa andu ingi maitumia mauvo asukethia ni meyandu maikatonwa corona ni ya usatani matonwa metha mateno mo kana meikalange vinde nini na maisa kuka kukua ni kuma affect ko maundu asu no controversy ila yaendewe ni Paul Mackenzie na indi sisi Mackenzie we mwene inena no you say I know that I am not a Christian we mwene no kwitikila kana ti Christian but one who fears or a chosen one in Christ we ni mukii wa ngai na ni mwolote ni Yesu all who are practicing any religion are lost as on the alama kwate ya ndini ni ya okay mabwaso no methile thanguni ya muonza ni mavo maingi muno manenganitwe magonetie Paul Mackenzie na ende wecha muhimu we aize ne wezi timu tangia lakini ni one of the chosen na asala on the mate ya ndini na ni au okay tutise katuni kaithangu ye ya the Standard kasoleto mundu momwe ekite t-shirt ya green nekandikwa Arufa
na inde yandikitwe rufa akete kunena na andu mebo ni muwope muwo kitandani na kibeti cha muwo ukiunje bo ukiise ngai yurufa nene yo kana yemwe from today you shall pay cash or move to public. Okay, you shall andikitwe sha SHA na namba ndune na nako ITA from today you shall pay cash or move to public. Owe beka no endo kamande utethio ku ya nduni nende no maundu makonete muvango wa kwibande wa uiti wa sha na indi no ucio okesia isia mauvombe angendini wa mathangu aya ele nyenita wa Caroline mweni wa muteti na indi ndini wa kuminukilelia kilumbu cha amuka mthani wa munde twithiwana aini na indi otondo twikati tho twikulanya ni maundu meba kana nthi ya Kenya kubika bau yendese chao na tiona uni wa nthi ya Kenya ni wiba tithiane nthini wa kilumbu cha unene ni usu